Ditaba di tswela pele. The Vulture Conservation Program VULPRO e re mohuta wa manong a Afrika a ka hlokega mo nakong e tlago ge magato a tšhireletšo a ka se tšewe ka ponyo ya leihlo. Mokgatlo o akanya gore go rekwa ga manong a mangwe goba go tlaleletša ao a lego gona go fokotša bothata bja tlhokego ya mohuta wa manong a Afrika. Ge a bolela nakong ya kopano ya moswananoši ya go hudušwa ga manong a lekgolo masometshela go tšwa ka Hartbeespoort Dam ka Northwest go ya ka lefelong la diphoofolo ka Eastern Cape, VULPRO e kgalemile ditumelo tšeo di fošagetšego tšeo di fokotšago go ata ga manong. A laetša gape bohlokwa bja go kgatha tema ga setšhaba go tšhireletšong ya mohuta o wa manong. Manong a itsege thata ka go rakalla fa go nang le sebodinyana gona, mme jaanong go bonala e kete mofuta o wa dinonyane wa nyelela ka ntlha ya mabaka a akaretsang go utswiwa kana go tsumiwa phetelela ga ona, go nosiwa botlhole le go thulana le mafaratlhatlha a motlakase. The most widely known threat is that of poisoning, which is the biggest threat for vultures in Africa. So you get direct poisoning, and that is when vultures are being directly targeted. VULPRO e dirisana le baagi go tsweletsa kitso ka matshosetsi a lebaneng manong a Afrika le botlhokwa jwa ona mo phepafatsong ya tikologo. Well, we started a really good educational program in the Limpopo province towards Botswana. And there are multiple communities that make use a lot of traditional healers or witchcraft healers. And vultures are highly sought after. Maiteko a VULPRO a go thibela go nyelela ga manong a tsweletse go atlega segolobogolo jaaka ba kgonne go fudusa manong a feta 100 go tswa mo Northwest go ya kwa Eastern Cape. We moved 163 birds in total. Of those, 16 are releasable, and they will be released in the next few months here. Go solofelwa gore mangwe a manong a isitsweng kwa Eastern Cape a gololwe gore a boele nageng mo bokhutlhong jwa Moranang. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba, le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba, le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentšu la gago, le ikemetše ga le tšee lehlakore. Bagešo ditaba tša rena di felela mo, ba sehlopha sa Sesotho ba tla lefa tšona ka kotara go tšwa go iri ya boselela go sasa thobela. Go latela